Evo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Spet sem te jakinci, ki mi je full cute, sorry. Drugače pa, danes sem spet en true crime video. Upam, da je vse ok, ker sem malo oddaljena od kamere. Na tablici imam zapiske, tako vedno, da če kam gledam na tole. Prejšnji video dansko je imel kar pozitivni feedback, bi lahko temu rekli, ker ste full komentirali, da mi je bil full všeč, tako da sem se odločila, da bomo kar nadaljevali s tem. Danes bomo govorili o umoru 7-letne punčke Adrienne Elaine Harrow, ki se je rodila 16. septembra 1999. Živela je v mestu Esto v Floridi z mamo Amando in s polbratom po imenu AJ Harrow. Esto, Florida. Population 361. Blink and you'll miss it. Even people who live here say there's not much to see. Adrienne je bila stara le 7 let, ko se je vtopila v domačem bazenu na terasi. Esto je tako zelo majhno mestece, v katerem ne bi nikoli pričakovali, da se bi zgodilo kaj takega. Fire department's there, church, maybe a produce stand, little service station, that's it. It's just a dot on the map. What happens in Esto? Nothing much. Torej, je mesto, kjer se nikoli nič ne zgodi in se vsi med sabo poznajo. Tako pa se mi zdi, da ful dost teh true crime primerov, kjer je vedno neko malo mesto, ki se vsi poznajo in je vedno šok celotni občini, da se nekaj takega zgodi. Ja. Adrienne je bila diagnozirana z ADHD. Bila je zelo živahna otrok, vse posod je bilo polno. Bila je tudi zelo trmasta, medtem ko je njen polbratec, oziroma AJ, bil čisto nasproti. On pa je bil ful mirno otrok, zelo tak sramežljiv. She was a happy child. She was very outgoing, very hyper. She looked like me, she acted like me. She was headstrong like me. She was like my walking shadow. He was quiet. He could sit in the corner and play by himself and be content and happy. 8. avgusta 2007 pa je Amanda prišla iz nočne izmene, ker dela kot medicinska sestra, je delala v bližnji bolnici in vedno, ko je prišla z nočne domov, je najprej imela tisti svoj počitek in je otrokoma rekla, da naj se igrata in da naj v bistvu pustita pri miru in da bo spala. Ponavadi sta Adrienne in AJ gledala kakšne risanke na televiziji, kaj podobnega. Nikoli se nista smela sama igrati na dvorišču, če nje ni bilo zraven. Tisti dan pa sta jo v bistvu vprašala, če bi se lahko zunaj igrala in je itak rekla, da ne, ker kot sem rekla, jima nikoli ni dovolila, da se sama igrata. Na dvorišču imajo oni bazen, katerega v bistvu tisti zunanji napihljiv bazen, od katerega lojtro Amanda ponavadi vedno pospravi v bližno huto, da ne moreta otroka do nje, da ne moreta iti v bazen, da se slučajno ne bi kaj zgodilo, ker sta vseeno še bila mlajša. Tako da ja, ko nisem imela nadzora, jima je vzela vse, da nista mogla priti v bazen in da sta preživela čas znotraj hiše, da se ni kaj zgodilo. Preden pa je Amanda sploh lahko zaspala, je v hišo prihitel njen sin AJ in je rekel, da je Adrienne v bazenu. In je Amanda rekla, naj pove sestrici, naj pride ven, da se ne moreta zdaj igrati v bazenu. In ko je nekaj časa ni bilo nazaj v hišo, je Amanda bila malo zaskrbljena in se je odločila, da gre pogledat, kaj delata. In ko je prišla ven, je videla AJ-a, spoznam dihati vmes, je videla AJ-a, kako hoče nekaj iz bazena potegniti in to je bila Adrienne. Amanda je tako odletela na pomoč, da bi itak Adrienne vzela iz bazena. In ko je dvignila iz bazena, je bila Adrienne že cela vijolična in ni dihala. Prvo je probala oživeti, torej dala umetno dihanje in potem, ko to ni delovalo, je takoj poklicala rešilce 911 in zdaj v nadaljevanju bom predvajala ta 911 call, tako da če na tega radi poslušate, skipnite na to tukaj minuto, sekunda. Ja. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing? How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Her lips are purple. What do I do? Water's just coming out of her nose. Please hurry. Adrienne je bila ob 5:05 minut popoldne razglašena za mrtvo. Njeno smrt so tako označili kot tragično nesrečo, saj so predvidevali, da je Adrienne skušala splezati v bazen, ker ni bilo lojtre in da je padla v bazen in se nekako vtopila. Nekaj ur zatem pa njen polbrat AJ Harrow prišel do policistov in dal izjavo. AJ je policistom povedal, da smrt Adrienne ni bila nesreča, ampak da je ubila njena mati.
Zgodbo, ki je povedal, bom tudi vam predvajala, ampak v bistvu je rekel, da je Amanda pod vodo držala Adrian, da je primila za glavo in jo potisnila pod vodo in jo pač potopila. Mama, don't sister. What does that mean? Drowned. Adrian was laying like this and Mama holding him on her so she wouldn't scream. Potem je minilo nekaj ur zaradi tega, ker je AJ dal izjavo navadnim policistom, ki pač niso bili specializirani za pogovor z otrokom. Namreč dostikrat se zgodi, da lahko otroke zmanipuliraš v... We've had children say things about going up in the Eiffel Tower and releasing balloons. And they seem very convincing, don't they? They really are convincing. Nekaj, da pač nekaj povejo, da rečejo nekaj drugače, kaj se je zgodilo. Veliko otrok so pač primeri, ko si v bistvu nekaj izmislijo, oziroma ker imajo tak imaginacijo in pač si nekaj namislijo in povejo neko zgodbo, ki sploh se ni zgodila. In zato se ponovadi z otroci pač pogovarjajo specializirani policisti oziroma psihologi in potem oni dobijo izjavo od otrok. Torej, AJ je potem povedal svojo zgodbo še drugim policistom, ki pa je bila v bistvu polna nekih luknj, nejasnosti. Pač povedal je zgodbo na drugačen način. Na koncu vam bom povedala, ampak mislim, da je povedal zgodbo na 18 različnih načinov. Ampak kljub temu so pač policisti to vzeli zelo resno in so začeli preiskavo o Amandi. Po preiskavi so policisti ugotovili, da Adrian in Amanda nista imela najboljšega odnosa. Ugotovili so, da nista bila najbolj povezani, da je Amanda bila veliko bolj stroga do Adrian, da naj bi Adrian imela težave s lulanjem v posteljo, oziroma po noči se je večkrat pač polulala v posteljo, kljub temu, da je že bila starejša, kar je Amando zelo razjezlo in sta imela dostikrat prepir glede tega in je bila kaznovana Adrian zaradi teh težav. Posel naj bi zmočila vsaj enkrat na teden, kot sem že rekla, je bila hiperaktivna, kar pa je v bistvu za Amando predstavljalo velik izziv. Prav tako je Adrian za en teden poslala v rehabilitacijski center za poredne otroke oziroma za behavioral center. Med preiskavo na domu pa so tudi ugotovili, da ni bilo igrač v stanovanju, da je bilo zelo umazano. En policaj je tudi v bistvu rekel, da še pač nikoli ni zavohal tako močnega vonja po urinu. Policisti so zatrdili, da sta pač otroka bila zanemarjena, sobe so bile razmetane, umazane, nobena od postelj ni imela sploh preobleke in odeje, kar pač je bilo itak že takoj čudno. Kot sem že rekla, je bila tudi ena zelo, zelo čudna stvar, da otroka, ki sta stara med 5 in 8 let, 7 let, nista imela doma nobene igrače, kar je v bistvu Amanda potem pojasnila s tem, da jima je vzela igrače v stran, ker sta bila poredna in da bosta jih dobila čez kaki teden. Kljub temu pa teh igrač niso nikjer najdli. Amanda je zatrdila, da pač naj bi igrače bile v tisti uti, ampak tam igrač ni bilo. Medicinske sestre oziroma zdravniki so tudi rekli, da se jim je zdelo to čudno, da Amanda ni izgledala zaskrbljena za svojo hčerko, ampak je prva stvar, ki je pač vprašala, kje je avtomat. Oziroma potem, ko so ji povedali, da je hčerka umrla, je Amanda prvo vprašala, kje je avtomat. Ampak tu se mi zdi, da včasih ful težko govoriš o tem, kaj je primerno obnašanje in kaj ne, zaradi tega, ker se vsak drugače spopada s tem, ko ugotovi, da nekdo umre. Ampak, če smo več čisto realni, ponavadi ne pričakuješ, da bo starš odreagiral na tak način, da bo vprašal, kje je avtomat za hrano. Amanda je povedala tudi, da naj bi AJ-ja nekdo hujskal proti njej. Na tisti dan, takoj pač po tej nesreči, se je AJ pogovarjal z Amandinim očimom, ki naj bi že od nekdaj bil zelo proti Amandi. Medtem ko je pa v bistvu ta očim oziroma Chuck trdil, da naj bi samo z AJ-om samo pogovarjal in mu je samo pač rekel, da naj ga ne bo strah, da naj pove resnico, in mu je pač AJ povedal, kaj se je zgodilo, in je Chuck takoj vztrajal pri tem, da on tudi pove to policistom. Burns spent 15 minutes alone with AJ, possibly pivotal minutes, driving him to his home. I asked him, did he remember that I told him to always tell the truth? He said, yes, Paul Chuck. And I says, I need to know what happened. And I says, you won't get in trouble for it. He just told me that, that his mother, he saw her drown, Adrian. There's no doubt in my mind that he told me the truth. Didn't want nothing to do with her.
Burns says he didn't like the way his stepdaughter treated her children. She wasn't a good mother, period. She wasn't a good mother. They were hungry a lot. I mean, be dark before they'd ever eat. She would just holler at Adriana, been abusive to her, you know, like jerking her or whatever. I hated her for what she was doing to the children because I knew it was nowhere normal. Amanda še danes verjame, da je Chuck zmanipuliral AJ-a, da se pač AJ zlagal, ampak je tudi v bistvu rekla, da ona ni jezna na AJ-a, da mu nič ne zameri in da ga imaš vedno rada. To, da pač se je Chuck zlagal oziroma zmanipuliral celotno situacijo, pa verjame tudi od Amande mama, ki pač trdi, da je Amanda imela zelo rada Adrian in oba svoja otroka, da nikoli ne bi tega naredila. Potem, po vsem tem, pa so v bistvu še policisti začeli preiskovati Amandino preteklost in se ugotovili, da je pri 17 letih rodila prvega sinčka po imenu Alex, ki naj bi po nekaj mesecih misteriozno umrl zaradi zadušitve. Alex je bil takrat star 1,5 leta in umrl je v bistvu zaradi tega, ker je pač kar nehal dihati in zdravniki so to pripisali nekemu nepojasnjenemu napadu. Seveda pa so po vsem tem sklepali, da je Amanda ubila svojega prvega otroka. Mesec dni po smrti Adrian pa so Amando obsodili na dosmrtno oziroma doživljenjsko zaporno kazen in seveda, da je kriva. AJ je ponovno mogel povedati zgodbo, kaj se je zgodilo tudi na sodišču pred svojo mamo in takrat je v bistvu že povedal, ne vem, 18 različno zgodbo, ko je bil na sodišču, sploh ni prepoznal svoje lastne mame, ko pač so mu potem sodniki povedali, to je tvoja mama, se je začel ful jokati, to je bil ful mali fantek, res grozna situacija, se boste videli klipe, no. If I told you your mother was in the courtroom here today, would that be the truth? No, so. That woman sitting right there between them, have you ever seen her before? Yes, so. Who is that? My mother. Here. Na koncu je AJ povedal okoli 28 različnih zgodb, ampak zaradi vseh drugih dokazov proti Amandi so se seveda pač odločili, da je kriva. Je pa tudi zelo razumljivo, da je povedal toliko različnih zgodb, ker je mlajši otrok in otroci pač pozabljajo. Prav tako pa je nekdo blizu družine potrdil, da se je Adrian zelo bala vode, tako da ni šanse, da bi ona sama skočila v bazen. How was she around water? She was terrified of water. Did she have a fear of water? Yes. Prav tako so na truplu Adrian kasneje v bistvu našli odtisek od tega roka in ko so vprašali pa zdravnike, so vsi potrdili, da se niso dotikali sploh trupla oziroma da je niso prijemali za glavo in te odrgnine se v bistvu sklajajo z to zgodbo, da bi pač Amanda potopila Adrian. Key evidence against Amanda? These unexplained bruises found on her daughter's face. He says they corroborate her son AJ's consistent portrayal of how she drowned Adriana. I placed my hand over the bruises and it lined up perfectly with the side of my left thumb. If you would, ma'am, just use your left hand demonstrating to the jury how that would have been. Prav tako so sodelavke Amande pripomnile, da je večkrat rekla, da bi jo najrajše ubila, kar je pač Amanda kasneje pač rekla, da to dostkrat kdo reče v jezi in... She came in and she was very upset, very irate, and we said, what's wrong, Amanda? She said, I'm just gonna kill him, I'm gonna kill her. And I was like, don't say that. And she was like, I'm gonna kill her. I can't take it anymore. It was made to be so much more than what it was. But you didn't mean that? No, never. But never in my mind, ever, would I ever do that to either one of my children. Je grozna stvar, ampak se mi zdi, da sem že kdaj čula, da bi do kdaj rekla, da bi nareš nekaj naredil komu, ampak na dejansko misliš tega čisto resno. To je ena taka stvar, ki jaz ne bi glih rekla, da je tehten dokaz, da je ona ubila svojo hčerko, ker je pač to rekla. Kvečemo pač vse druga, kaj se je zgodilo. Ja, in to je v bistvu to. Amanda bo do konca življenja preživela v zaporu. Imela je tudi že zagovor o predčasnem izpustu, ki pač so seveda rekli, da ni šanse, da bo šla ven.
Ta primer je v bistvu tak, ko ni 100% dokazano, da je ubila svojo hčerko, ker ona še vedno trdi, da je ni. In jaz moram reči, da ta je meni ful groznih primerov, ker tako ko sem šla spat, mi je bilo tako neprijetno, ko sem to raziskovala, tako čudno mi je bilo, še zdaj mi je tako malo, ker mi je tako, jaz ne vem, če 100% verjamem, da je ona ubila Adrian. Na trenutke sem pa tak, ja, 100% je. She rejects a plea deal for a 10-year sentence. When that plea offer was communicated to her, she looked at me in the eyes and said, I did not kill my child. I didn't take that plea because I'm not going to admit to something I didn't do. And AJ's parting gesture as he leaves the stand? A smile and a wave at his mother. At one moment he says, I saw my mommy killing my sister, and the next moment he says, I didn't see that. How can we believe anything that he says? If you want to look for consistencies, you can find them. If you want to look for inconsistencies in this case, you can find those also. It was ridiculous. I looked at that and I thought, if this kid's competent, then anybody's competent. Did you ever tell anyone that you didn't love your daughter? No, I never told anybody I did not love her. Did you have any reason that day to be mad at her? Sorry. Miss Lewis, did you drown Adriana? No, I didn't. In just 2 hours, the jury came to a decision. We, the jury, find the defendant, Amanda Elaine Lewis, guilty as charged of first-degree felony murder. I thought my life was over. This court sentences you to imprisonment in the Florida Department of Corrections for the remainder of your life. It took this jury 2 hours, including lunch. You can't cover the terrain of just AJ's testimony that fast, let alone an entire trial. I think it's woefully inadequate. Teda ne vem, ful me zanima, če ste vi, kaj vi mislite, da je ali ni, za itek je v zaporu, ampak je pa res, da je to zdaj že tudi minilo 10 let od smrti, da se mi zdi, da bi AJ zdaj mogoče priznal, da ni res, pač če si bi on zmislil to zgodbo, oziroma če bi njega stric nahujskal proti svoji mami, se mi zdi, da bi AJ že zdaj lahko pač povedal, da je bila to laž, saj konec konca je bil otrok in bi pač lahko rekel, da se ni to tako zgodilo. Tako da se mi zdi, da če se to ne bi zgodilo tako, kot se je, da bi vsaj te AJ zdaj že priznal. Teda to mislim, da je to. Upam, da vam je bil video zanimiv. Če imate kakšne ideje za kakšne primere, mi jih spodaj napišete, bom probala raziskovati. Mogoče ne tiste najbolj znane. Če imate kakšne ideje za druge videe, vem, da bi radi videli ASMR, ampak pač kakšne ASMR bi radi videli. Lahko vam tudi pokažem kakšne appe za iPad ali pa za telefon, what's on my phone. Tako da ja, ali pa v teh pametnih lučkah. Glej to. Hey Siri, change the strip to blue. Okay, blue it is. Change the bed light to blue. Okay, blue it is. To je bilo ful bolj škul barva. Če hočete videti video o teh zadevah, bo prišel kmalu. Ja pa, followajte me na Instagramu, ker sem ful blizu 10.000 in ful rada mi only swipe up. That's all I want, pač meni ni pomembni followerji, jaz bi samo rada imela swipe up funkcijo, ker ful rada davam linke in te stvari vam in je ful lažje, če vi vas sem gor potegnete pa vas brže do tega, kot pa da morate iti na moj profil. Pa followajte me na Instagramu, zaradi tega, ker tam ste glasovali za ta video, ker pač je tam ful lažje za glasovanje, kot pa tu na YouTubeu. Bye!